Yo tiefo anapai onyame asomdwe ni onyame bambo ezamra wakwan na ba wakwan wo de na onyame de wonkwa ache wonti na watemenka na me so onyame de menkwa ache menti ena ama me ne wo edi ahia eni uhia emponempo aha aye attention TV na attention TV ni a ene ma menchia etiefo nyina Ghana echichi ni benche enyina no onyame sunsum ni onyame abasa kese enkamo na ma menchia wiase nyina ma na ma menchia me ame queen wasti onyame enhira obibia ba bigia be papa odi from Church of Pentecost na ma menchia na me retire Mozambique International papa onyame enhira ono yo kese na sabri Israel nyankopon ene na basa se me nka nchiro bibia se me ma obibia afe na ngreme afe eya neba eba ne na wo fe nyumo ajo mo fe ama me obibia happy Christmas long life ni America ne se afe ni kwa wie osefo no wama ne homre so na owo nyama bebre opese wo ye norofo onyame akasa onyame kasa nso de ya oni odifo akwasi antwi mi nsa asofo bebre o mi mu obi ani mtia na me kasa ntwi obi se nyankopon ni ho ni America ne se afe die eye apedapre afe na ye kasa apedapre afe a ye kan kasa se obi ni wo pre bibi ho na obedi guso anaso oji bibi afiri bu nsam odofo tie se mo na me kan wie pa se kronfo bewie wa se ne ho anye de nansene wa utimi fere obi kronfu na obi apa boa wo na me pa cha odofo tie mi se honhum obi je wo nsam ade hwan ena akotimi fa ade se onyankopon to bepe na mo ye de mmereye ne aho mmereye ato so ntimi modin Jesus untimi modin meka no the nature man no untimi boni obo soro bo asase untimi mondi ne ameka se mame mo miankasa mehima kwenwasti abaso se oda so boy chidom na me den sempase e de bedo odofo eye 31st no eya de a ya to di ne se ye da wadidi a kire osoro ahenni no ye da wo wadi se wo oba be ka osoro ahenni no ukọ aso da but ye introduce wo ye ahenni ni ye introduce wo ma ye ai se wo dware na wadamfo bi asoro ntina pese wo kobi ana sabi aburu sabi nya ado ne ame kan se obi se me boyfriend ana me girlfriend ana se me beloved in sorry be din no beloved na wode on prebi wa asoro nti wani kasa obekọ ho sabi aburu sabi nya ado mperefo mu tie me mo fa nche se me kasa we se ho atochema bi a odofo mo fa nche ana otumfo opemso on kwaso nana mani nsa wo sabi aburu sabi nya ado awurade ma nkwatenten me mo afihyiapa me ma mfimu se awurade ma nkwatenten ohin Solomon nyini che nana nyankwada ni America ne se orofo se kronfo je wonsama de wo hunhum a Bible no so obae obewia na wasei na wakun enti eye aprapra eno na hook se wiem esuma duru nti se net sen hook no se gusu a na hook na ukọ na obonefo na yeso owuo bedoso enkoda yare bedoso eni nti onyankopon ne nakọ adifo akwasi antwi a medasa for ye God's Revelation Ministry no eno na anapa mi no ka nkuranchen sem we se sori waka na bra God's Revelation Ministry ye wo Ablikuma Agape William Street me pa cho mame mfa me telephone number entudwa 0543 419160. The next line is 0553 40 1462. Or for an answer by screen as I say enam ho no afabi me pa cho 31st we no 31st me pa cho afabi odifo me soja last year ye soja ema bosome no nyankopon tumi na basa kase no ebe pie be pa cho obonefo bi asore wasel wa ma afi aye bonwema afi e de amaw na mame mfanchi akase ma na ekufuado na mechia o MPP fo nyina me ma afishia pa afi tema general chairman pa honorable Kosipoko chairman papa me friend chairman papa honorable we me bo puma na pe e ma afishia pa na me ma afishia pa nso dia na me ka kire wo se chairman diubre chairman den diubre na mame mfanchi akase ma honorable Chinto Northwest honorable Chinto Northwest ni Americans honorable mesrew
ne ameka ne se onyame nhira no onyame abasa enka ho me mo afihia pa ora mo mafra wa wo mfa me ko me pa cho fa me ko me ni nkomo na afi wo papa mama me ho mere so maka me ho me pa cho na 31st no bi se papa kasa ne ho nyina ye pa wadu asemati because nsebi wo papa ka na bisi ye pa cho afi die sorry ye de omani nyina hyonsa me da se Ghana fo nyina ne wiase nyina de oman Ghana hyemensa wiase hyemensa amanone hyemensa me mam wo aburuchire nyina me pa cho muntie me mam wo aburuchire New Jersey America Switzerland Italy baby bia mo bia am frem bia Dubai Qatar mo ho nyina no mesere mo muntie sa asemu obi anko pe kojan pani abetimi de fra 4 years 5 years 8 years won ye feel say wo fra me pacha wo ye dey feel say wo fra na tie mi tie asema me ka kire no pen ntina bo the salt de won semi ya cancer ye de ayade no ye de dware me pacha tie anadwo no ye be call life e ye 7-12 odi for my pon because 31st be Saturday Sunday betima call rest ne yetima ba so abede nyame ase na kwasiada ne de efita ene ye de bro agenkwa Yesu na sada no kanedua ye be so ne kwasiada no na 31st watch night ne me pacho we Wednesday we Thursday we Friday we Saturday me pacho ti kwasiada fo ene wukuada fo we use yellow candle me pacho me say kwasiada ukuada fo we use yellow candle me pacho o kreti omo no ni me ope nan say yet Ghana and America for be fa say India ni o say China ni all office won say na wa born nsa ko jan kakra no wie no me pacho ti and o saw the candles and so yeah in spiritual direction o man nature ka science o office wo and o tima control America for empire office be be sika nyina be di him as a finance minister me pacho me ton sa for 31st watch night but me first mbo sika adwuma no so na mo na timi kita Ghana economy because next year the finance minister pacho economy no e be tough but we here say sunsun odi focus efi me fra ko jan na wani apere no aboko jan na odi akotsa Ghana to sam forget na no na watimi dia dan nyama na yatimi ama Ghana sika abayi sika na America fo say Ghana fo say finance minister bia obaye wabaye bi nya finance minister beto form afimi makwan ma finance minister unyuma nka kire saa mebo sunsum fam ma watumi akwanim na onyame sunsum ba orofo Ghana be de na me ka se ya fi apere ndi pa cho tie me se kwasi adafo uku adafo mo ena mo yusu yellow candle me Sunday bon jana jono baba na me kita me for the water me pa cho asore ma mo abrochi mo nkra bi fi Israel ta mo nkra ne tentem na emrantem hwe asofu yetrim odin o mo ko Israel mo ko gifo da taji candle sunsun candle sika candle mo de yanyama wo ho mo ba ne ya butu no ne abomonyum ayeyire ye waye yebema oso tie wato sa nyom ne sa 1 year afini ni o kra so amana aduane you receive the word of God but you need a spiritual incantation. You need a spiritual counter. You need to counter some people who fight against you in prosperity, in darkness. And no the for the mesio nyame but the mesio say me nwiri me mumu na memwa nyame ma nti me say Sunday Wednesday for you see yellow candle afi Monday any Thursday for chiniye Monday Tuesday sorry Monday any Thursday for you white candle me ba choti afi green Fridays I'm going to use green candle. Afi Saturday, Saturday use brown candle. Adafo, afi ma omusu na bra. Me hia so be perfume. Ye wo Abrekuma Agape William Street. Wa be pi na me no wo aka bom. Na anadwo no, Yesu nsumima ni na ekobo 12 na yakoso jane afre bosome no. Na afi ye hwie eduham. Ye hwie ni ye declare me pacho ni hia ne se obeyi umati so ade me so obeyi dai umati so ade na pacho ti me be ka se ye fra ko jan na obi say na we dey free go and read Daniel chapter 9 certificate no so na da na di mu adade ni prayer no ma ni say na Daniel wura dem san ho nso na ofura brisi nti yesu so Ghana ahoyenye ba no de o se amfa ho utimi konfuboni se o ti krono mu a utimi
se Nana Akufo-Addo mamu ne be yo wutimi se Keneforiata Minister of Finance obetima yo ntimi yo wutimi sa Agric Minister wo dwane num no ekoyo wutimi komede we bede wo na mo sunsun sabno afi maka na sie ya papa da mpare mesraw ti asem we yi chat trafficking Ghana ya mesra mo miam bambom enya saa Ghana be the one of the toppest chat trafficking ko nipa bonifo beba be wura na mo abeto tonkola be chichenkola intudifo I've spoken me ka believe say Nana Akufo-Addo be bia onye sika kra no de buoman no obeka oman so ye mani sika it happens mon kwanam kwa mo cha ni bia ni e internet no so munya abo Prophet Erica Kwesiantwi all the platform you get me and rolling na hwade me bought TV station me kokasa ho a e be say me advert the me ready sir until them say Prophet Erica Kwesiantwi per YouTube you get me ubo Facebook Prophet Erica Kwesiantwi pa ubenya mo YouTube po my Twitter ubenya me adofo anapeni ameka ne say me catch ro nature da roma na ne kwantimiti ase me wo ye try sa free be me for because me de nyama be ba bonten na feti and I kasa se Pentagon Junction ya ka be form na a serious accident ampa it happens na me pese be sa to we are here to prepare the grounds for 2023 adofo TV ke so me catch ro okọ no be here me papa apostle Kojosafo emeritus nyame hira no nyame ma nkwatenten nyini da nyankwada papa ono ama nature abere ono ama the impartation of the gift what my promote na be natural ewrade hira no ye okase afetie nie onipa bia o 1.2 na what me development na be nyini no sa nipa ni sika no te ho nti ofro se bra betena ho a me ba che ho se sika na woni nipa na ekohweso aya asomi mesi yede aya asomi na ayemfaso eno akoto sika bia no ayi free bank and say they akonwirem na mo di free ye be single bank na yasa akofa dia be sin akonwirem nti wo yo otiasefo no we nyankopon abode dia hu se afi we eya afi a enwirem no ba nyina be kisa ne be nyinya onto se won mo de egu asase pam nti bra odifa Kwesiantwi God's Revelation Ministry me wa blekuma gape William Street TME na Tvgh arapai onyame sunsun enkan arapai bom paya ye fasting and prayers 2 days so oti na won da ho sana nya akwadwora bra na ne mebom paya hwe eso se be me bia mfa ni di ma na yere 2023 there will be a key to our blessings tini me say be me bia mfa ni nyam obuo ahobrase ma na yere there will be the key to 2023 the blessings ya me kan say aha attention TV na sabia buru sabia nyaado opem so onyame ma nkwatenten Central Region ohina na Kwesiata onyame ma nkwatenten togbe afedete nyame ma nkwatenten ga wo manche holo mo mimba wo manya bla afi ne ya neba na wo fe wo hishimi bomokome domokome susuma kome wo fe wo katashi ni afi eya neba na wo ni Joma Akwashon the first mimba wo ni afi ne ya neba na wo Attention TV hamofiamo afi wo hamofiamo afi Attention TV give everybody happy Christmas and happy life. Long live, long life. We are here to celebrate you. We are here to service you. Better service, not a bad service. And I pay in American say, Onyame sunsun, and then abasa. Emra, onwadwuru wa hu. Onwadwuru ya meton safro. Se so fo be na akasama me onwadwuru a wo se temu say. Na me kwame nkone sa keke. Me say, emma na moto ade okuru mu. The last message I know. Emma na moto ade okuru mu. Ubeto ade we no sika ni nyina ko. Only hwe wada kurumu abom fifiru ni hwe. Nzu sika ne kwa na eko. Chibi. Pe kamfa baako. Ate. Mesede ate. Na pe bidie tuntum baako. Kani nyina bom na fa krojan. Ekyekere tu genkodi ni mu. Ade na odi sika gum ebo wase no. Obi ntimi ntwum sika ta. Se unya sa anyama meken ya. Pe me kwa tentenfo. Eni eboro nwira. Eni simple. Okwa bia ma na tetu eboro na nwira no.
na fa bidie kan sini pocket ke fatum ana so be pattern na dia tum orofo obi ntime ntwe sika odwa beto nyama beto nyina afiri nyina sika ne begina because ahonhom abakuru ma ma betwe sika obeto be wie no sika orofo makra nyame onhyira me se medin e the prophet Eric akosentwe onsa kapidu ya share manika kombinsa na ka sofo na ba ne odi ne ho sie mretenten wa sa ba back orofo menhye ho akomfo no nyame do emfa o data ngohwe no focus ye etokase ebe ma opipi ema opipi obesere sa onya so nyo ho adwuma eho ene di asamba no nti ko soara fa o data share attention tv subscribe share video link mo binya bi bro nya abai ema voice bi jaw ne doso enzubon se bro nya ne twona mema na san kose ma repe na ma so kose mema repe orofo se bi bro se bi nya do mekacho ene Ghana ma mo ni nti mo shadros mo nworo mo sa itwa se be me bia water pint red edema oyere ana wodofo eno so yakwanchire o ma no mo request pint red mo request na mo saka me ma no be hyase ware mo na sie o meye mo wedding sa abeji Ghana na odofo onyame hira no yokese makrao